Pozdrav svima ljudi, evo nas u mom novom videu i danas će biti ovaj jedan obavešteni klip biti od mene i pritom mala montaža u kojoj ću vam reći zašto nisam baš redovno snimao, zato što sam bio bolestan opet i uvijek kad sam htjela da snimim neki klip nije mi išlo. Pokušat ću da od sada bude malo redovnije klipova, makar ovakve montaže. Ovo što ste vidjeli na početku, to sam ja nešto igrao pa sam slikao, ovo sada slikao i to sam sada igrao, to sam sada slikao. Mrzelo mi da onako idem sliku po sliku pa sam uzeo ovako da vidite par slika odjednom. Tako da, ako vam se ovo svidi, super je. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, oprezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!